Bende ya musemani uyu uria witanitwo niguo kumenyithia muingi wa gicigo giki ati thirikari no inyitirire murugamo wa watho wa kwaga kuuma thinacara cia bwaini nginya thinacara cia kiroko. Komicona George Natembeya ogite thirikari ni kuongerera maobitha ma borithi niguo gutigirira aria marathie na mbere na gucina nyumba cia andu na kuiya ng'ombe ni maikio ngono. Sitaki kutoa curfew, nilete vacuum, munguja mpigane tena. Natoa curfew, najua nimeweka alternative, askari wako wengi wanatembea hapa basi. Ibinda-ini riu maobitha ma komishoni ya wiguano NCIC ni moritie muingi wa gicigo giki na makiria atumia gukorwo mubari-ini wa mbere kubunjia thayu micii-ini yao iri ta njira ya kunina ndugamano cia kinduriri. Na yetu ni kuwahimiza ya kwamba vijana tutafute njia ya maendeleo na tuachane na mambo ya uchochezi na wanasiasa kututumia vibaya. Bamwe na uguo atongoria kuuma gicigo giki ni mamenereirie wici uria ukoretwo kithie na mbere kwa ibinda riu guku makienda aria maratabanicie kwisi matacokerio ikinya ria kiwatho. So wezi wako upande yote mbili, wako upande wa hii jamii ya Masai na ile jamii ya Wakalenjin. Jukumu la serikali ni kulinda mali na maisha ya nani? Ya watu. Nyinyi msifikiri kwamba wakati mnapigana mimi nikuja hapa kuongea ndani ya roho yangu anga nimefurahi. Undu uyu ukite urire muingi wa matura maya ukoretwo kiuria thirikari imebererie watho uyu niguo makorwo na wiyathi wa gwika maundu mao ta wonjoria mathai-ini ma bwaini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi Wadia wa Muriithi.